wewe. Habari hiyo ikafika kwa Mordekai. Alipopata habari hiyo, Mordekai kafadhaika moyoni mwake, akatuma habari hiyo kwa Esta. Alipopata habari hiyo, Mordekai kafadhaika moyoni mwake, akatuma habari hiyo kwa Esta. Alipopata habari hiyo, Mordekai kafadhaika moyoni mwake, akatuma habari hiyo kwa Esta. Alipopata habari hiyo, Mordekai kafadhaika moyoni mwake, akatuma habari hiyo kwa Esta. Usidhanie kwamba utaokoka katika nyumba ya mfalme. Ukinyamaza kimya, tutaangamia, tutauawa jamaa la Wayahudi. Usidhanie kwamba utaokoka katika nyumba ya mfalme. Ukinyamaza kimya, tutaangamia, tutauawa jamaa la Wayahudi. Esta kawaambia wafunge, wasile, wasinywe,
mbali